Kajing penyar ya kakam kalalong kabadan kam hakani ke imlang kasalang. Kan ni mari war mengi penusla kala yo ban pli ya kedukan kaba kala yo ban penmi hi ya ki jan su hi ne ki jan than hi. Kum kiran dia ki jan sem ne kinu kinu ki sapti bad hang ne phila ruban prin ya ki sapti ki jongphi kadon ru ka sirok ka typing hang ne ki le ru ya ka si asi kaba phila ruban apply ya ki jingdon kam kumu adhar pan card si wildlife certificate sing kha bat singap lembat kui la ruban prinya kidur hakimok neki pela la ruban shim yaki order su jan ni than keti kene kedukan kebadan ka fast flow janga building kebadan ke restoran nong room cave and cake kebadan parking penusla la ruban priang yaki kinu ki khna ki bakwa ban wan training su jan ha keti kedukan kepala penyai daki khun suat kanai mari war mingi la pli ya keti kedukan menin ha kanyo tarik unailar arja rapesan bat menta ka step ha ka pratarik unailar la sedang ban penyai ya keti kedukan to Sultan Sibun ba menta kasih lalai ya kapan beli ya kedai kedukan kapa kini kijan POE angni kuki sopti nata kijan sem nata kini kipla nata kini kijan rendia nata kijan kisopti t-shirt kiba kipren hi angni bat kibala suru daka dagi kena kibasa ante pot lima itu kibom lasu ya kapan continue ya school ke joki te lasu yang te pot lima batlara ya ki senerukan dalam ketaban dia ya ki hange ayo te kerpan ya ki parang projor baru kiba yo iya ketika channel ya kapakin soba banwan ya kapan tiet ya kini kita bat kumju ya kapa gilai syuk bandlek sakiwe pat kikam kalau bayar day pat kanika CSC day pat kita to ketika yang kedan ha ne parking lot jongga penusla kade hajrong jong kayeng kajong kiti cai tangsa te kadan hante kilap parkio dan dina jam ke kawe ke nama kayak restoran, hajar labet restoran, mana tu hajan kedukan di mana kepala dan mencuas stage sport, kota. Oh, sekarang kadang nanti apa tanpa kadang kamaning kemudian, ya kadang batangnya nilai ya kisirong, nilai ya typing, bat kumjuru di ikut jual ikut bak kopi di kolam panau kau di kejengdan kam lah mentara top populer. Kajian dia hoi, kedai kebang isu ni tanji yang teh lima, bat nisa, warna pada sana bat dia ki akedor arja tengkah koi. Tu, kecil kepat kejungi kalau ya kipai ba, kipai yoi ya kedai video channel, ya kebakin sekolah, bantuan bantian kan long kum kecil yarap nak bata kita ikut cuat di masa ante apa lima like menteri Muslim. Kata yang kecil kepat ini dah kepada tiara bantian yang kecil tiap di badan. Hang ni apa ada kedukan, bat pilar bantuan seteh itu, bantuan tiap, bantuan pet kum lu kita kum Islam. Hoi, ante apa ni bang? Yang kedai di air trading ni yang kita kena kedai. Bat dia kibawan nama baru, nama benda tailoring bat embroidery. Ya kemudian dengan 4 lak bat air. Kemudian kita, itu boleh. Kibian gejengkai di embroidery tailoring itu. Tika bumbu mentala sai pun sedang di nak. Lak sedang hilang Pasai. Dokumen sibunnya iki nang hikai kiba dan kaman sem ban hikai lem yang ikun kiba dan nang sumar bam dan nang pen. De nakale janga bang ayo ijin hikai de jaka hasil dokumen hasil kumba dan kita kaman sem ban pen hikai lem yang kuero hendrai kena por pamatan labo na ikena dukan te haban am na dukan te kerman ba kuwe pat kiba yo iro tin yo sem lemma kum kipun suat nakaleng jangi ni ladap hi kuat ban order jan ru ngisim nang ni ngilak ban su ya kiba than ru ngilak ban than te pila ban wan kena jaga ban sim ya ki ban su lan ni ki jan sem ban kontak ke sukti kena ru kunju
Yang